构词的动作焦点的第17个哈，以副词哈，鱼叉哦，以副词就是刺鱼，还有没有那个动作焦点？还有没有新的内容？看一下你的一直晃，你让我看到你的。好，我先移到17，好，17有没有新的？17，你对，现在不在17嘞？有，我稍微移一下哈，好，你现在你不是说动作吗？可是你现在对，就是17字根那边有没有？那个就是有，好，我看到了，好，焦点，对，工具工具还没到，我们先动作哈，动作结束了吗？动作好了。啊，所以没有了。我们还有三角网哎，你在题外动作。对，哎，咋 feel 哈？好，我看一下前面有没有写。老师那个动作你要想哦，我们上次讲的动作，比如说寻找啊、捡啊、调啊、清洗、分类、过滤，这个是动作。对，对，那你那个咋 feel 哦，好像是比较像工具呢。啊，你在题外用那个三角网啊。哦，我懂你的意思了。你说把它那个，就是把它变成那个用三角网去捕鱼嘛，哈。对对对。那个咪在地外。所以呢，在题外。六哦，咋六是那个嘛，那个三角网嘛，对不对？在题外。啊，换还有 AY，对对对，有 AY。好，那所以你们就是他的动作就是米扎迪外嘛，对不对？对。哦，就是老师，你可不可以说明一下三角网怎么使用啊？事实上我不太懂哎。它那个三角网就是一个弄成三角形，就是有两个竹子交叉绑一端是绑起来，那前面是比较开的，然后就网子啊固定起来。对，老师，我的问题是说哈，比如说你拿那个三角网啊，你在河边，你要怎么用啊？你是在逆水还是顺水，还是在比较缓的地方，还是在浅水的？就是说都可以，就是比较浅一点的地方。对，比较浅一点的。我平常你在留外的时候都用逆水这样上去抓。逆就是它是逆着那个水流这样的。对。因为你若在上面抓的话，你下面的水就会变浑浊了，所以平常都是逆着上去你在里外。哦，对。哎，可是鱼是逆流的嘞，你这样子不是跟鱼流的方向是同一个方向？反正你在另外的时候，它往右往左啊都可以啊。然后你看到那个鱼在哪里？河的两边呐。对，河的两边都有杂草吗？就是有两岸这个河边藏在底下的那鱼啊虾。哦，吴老师，你讲的应该是讲那个在那个。就是在马太安那个湿地的时候，有那个杂草，把它告的时候，对呀，你要去抓那些鱼的话，就往那个比较有草的地方，对，伸进去捞，对不对？对，鱼躲藏的地方了。哦，对，往鱼躲藏的地方去捞。所以它另外也是往有草的地方去。是哈，所以它那个动作其实是捞的动作嘛，是游下的用捞的嘛，对不对？是。OK， 现场有没有人使用过三角网啊？我是完全没有使用过这个东西，有没有人有实际有使用过的？现场有吗？我小时候有用过。哦，那你讲的应该就是正确的啊。来到你要对，你不我也有啊，我小时候也是抓过。
跟我妈妈一起去那个台风天黄的时候，龙辉啊，黄龙辉有三角网了，哪天给你玩一玩。有，不，我小时候就会了啦，因为我们是靠西边呐、嗯，台风的时候，我就会跟我妈妈下去抓小鱼啊、五福丁、那个卡拉美惠老师，之类的。我想请问，为什么你特别讲台风？是因为台风的时候比较好抓吗？因为是台风天那个鱼都会往旁边躲起来啊，都是在哦那个石头底下，然后抓那个三角网就顶住，然后就把那个石头这样抓一抓，就是这样子，哎，用在旁边这样子赶一下，它就很多鱼啦。台我懂风的时候，你的意思。鱼都会往旁边躲起来，所以老师，你那个三角网是顶在那个石头上，然后把那个石头旁边这样拨一拨。底下用脚踩着，然后哦，手就这样去挥啊，去抓那个石头底下，随便啦，就随便挥一下，它鱼就会有了。就把它多多捞几次，鱼赶到渔就满了。网里面的意思吗？是把它赶到渔网里面的意思吗？对呀，对呀，你就找一个三角形，或者是有石头，你比较熟悉的环境嘛，就知道鱼会在哪里，就往哦那边抓就有了。，OK，我理解老师。嗯，这样我们统合米粒老师、吴老师跟美惠老师，那概念就很清楚了。对，第一个一定是逆流而上，因为米粒老师说，不然你那个越踩那个水会很浑浊。第二个就是它一定会在杂草或者比较缓流的地方，所以那个美惠老师又提到，那个鱼会往那个比较就是平缓的那个地方移动嘛，特别是在台风天，那这样整个就比较合理了。好，那我们大概理解三角网的使用的时机跟方式。好，那个米粒老师还有没有？米粒老师，你的麦克风。哎，还有毒鱼嘞，我们写了没？你说那个叫什么沙定哦，是不是？米瓦拉克就是毒鱼哦，瓦拉哈，哦，好，或是沙丁瓦拉克是好像比较偏工具耶，你们要不要在工具的时候再讲这个字啊？哦，这样子啊，不然，哎，瓦拉可以哦，瓦拉是一个读的动作，对不对？哎，米瓦拉克对，或是米沙丁，对，沙定是读鱼藤嘛，对不对？对，好，我们用瓦拉，对，这个可以了。因为这个好像它是一个毒，它这个是下毒的，中文怎么翻译啊？就是毒鱼啊，以前都用那种什么甲，什么，以前你说那个以前那个叫我们就会用那个什么三咖喱，我只知道这样子而已，那个是后来的，好像是。嗯，后来的是香格里，对了，化学药品，对，那对个好像是后来禁止使用。我看一下瓦勒，对，现在都那个禁止使用，整条都毒死啊！哦，对，所以瓦勒它是一个毒药。那我想问一下阿美族，对瓦勒这个字直接翻译会怎么翻？我们以前有毒药这种东西吗？马瓦拉这边中毒啊，哦，中毒，所以瓦勒是单独解释怎么解释？是毒的意思？它是一个物品吗？还是毒品，毒品哦？因为那个平常会说有人会吃，毒品就会是你们读萨瓦拉克就是吃毒品，哦，所以如果我们把它反正这三个我都放进，所以是有关毒的东西都是瓦拉，对不对？所以好，老师，那这个我们下毒这个动作就是米瓦拉，对不对对， ？OK，那毒语的话，阿美族正确的使用的那个材料应该就是那个毒鱼藤嘛，撒定嘛，对不对，对？沙丁，对，后来就用那个叫什么甲，那个好，然后刚刚你在氢最近的，酸钾，哦，对，好，谢谢。然后最近大家，我觉得在10年、15年前，大家都开始用那个就是喷蚊子那个杀虫剂，就去喷源头。
哦，你说那个 DDT 哦，对，不是 DDT，嗯就是那个我们平常喷蚊虫的那个药，去喷一喷。哦，对这样就可以了，直也别接喷在按住，也别按住。对，直接就是像喷在水里哦。对，可是好哇，好糟糕的方式哦。对整条都毒死啊！毒死以后连什么的拿麦带就没有鱼了。哦，对了，可是后来这些东西都被禁止了。那个应该要记。它这个喷杀虫剂这个部分，大概就因为它的那个药也是稀释，所以喷一喷就可能不是说整条河川的鱼都会死掉，因为它只是表面。那鱼有时候是在水里这样，好像没有那么全部杀死。哦，对了，它如果没有毒，如果没有潜下去的话，会被水流冲走。对对。好，没关系，老师，那我们就继续哈。还有没有？你那边还有没有有关？所以我们一般来讲，不管是任何的有关那个下毒的动作，包括毒语啦，都叫做米瓦拉，对不对？是，哦，毒死人也是用这个字嘛，对不对对对对。？OK，好，老师，那我们再继续哈。还有没有有关动作的？好，没有了。没有了哈。对，好，那我们就进入到那个哪一个？哪一个？还有吗？你说那个潜水，我们上一次我们不是讲过了，你责任就是去用移叉。好，哦，责任嘛，OK，潜水嘛。对，哎，我想问一下哦，那个书贤提到这个潜水哦，我们一般去Mr. Dick 这个动作啊，会做到那么大的动作去潜水吗？不是只是在海边、河边采集？你对，责任好像就是这个也算是Mr. Dick 的一个动作吗？工作之一吗？也是Mr. Dick 工作之一，对是哈，好，对。所以叫做责任嘛。责任在阿美族里面就是潜水抓鱼的意思吗？对，潜水。他如果抓鱼纯粹只是潜水去玩，也是叫责任吗？哦，玩也是米责任嘞。也是哦。对，包括米巴金，米责任。OK，所以他这去个，玩水米责任，潜水也是算米责任吗？那我想要问一个问题，就是说，那这样子我们的Mr. Dick 是不是也包括米福定啊？这样子会不会有重叠的感觉？嗯，对吼，有哎、对啊，变成Mr. Dick 就跟我们一般去米福定那用米达米福定布过山那个用的很大型的那种对，档，也用三角网的哈，米福定啊。会不会？我们讨论一下，那个 Mr. Dick 这个字应该是简单的去做一个采集的动作。如果你要去海边米福定的话，是不是另外一个概念？我现在想要厘清，各位如果你们清楚的话，可以说明一下吗？这个部分。松林大哥，你觉得呢？你海边的啊，对啊， Mr. Dick 也可以在海里，Mr. Dick 也可以在海边了啊，它是集体的。所以海岸线的阿美族人，就是说米福定的话，也有可能是 Mr. Dick 的工作之一，对不对？都包含在Mr. Dick 里面。所以其实Mr. Dick 变成很广嘞，这样子会不会就是几乎你只要去找东西吃，全部都是Mr. Dick？如果是集体的话是。OK， 那这样子因为没关系都会分工你们就是把它就是还是你只能就是还是很多会分工啊。会分工，我懂你的意思。嗯，所以这样没关系，因为老师那个松林大哥这边已经有明确的哈，我们海岸线的话，如果你要去米福定的话，它也可以是Mr. Dick 的工作之一哈。透过分工的方式，我们不会直接讲米福定啊，我们不会直接对，讲。但是
就是你去米斯蒂的话，也会去米福定了。他的意思是这样嘛，对不对？对，就是看到什么就抓什么，就变这样了。OK，请问一下，米斯蒂是涵盖米福定所有的一些动作吗？如果照说明大哥海岸线的说法，就没错，是的，对啊。对啊，好，了解。因为阿美那个海岸线的连米斯蒂，连路上采集野菜也叫米斯蒂啊，所以全部只要去找吃的，不管是路上的、水上的，全部都是米斯蒂啊。但是有一个条件，它是集体的行动，不是个人的。对，不是单独一两个人这样，是集体的。对，因为会分工嘛，你要干嘛？你说很多会分工。对，那应该没错啦。可是如果我们把这个概念那个之前我们不是有提到那个三线的嘛？三线其实他们没有去海边的动作嘛，所以他们有米巴和过跟米西纳弗尔，对不对？有两个概念，但是这两个概念就不会有，因为在山线那边的时候，没把固就是你是 dig 的意思啊。对，但是他们不会有米福定这个概念嘛，对不对？哎，应该也是有。他们就没有米责任这个概念。没有责任，对对，没有米责任这个概念，对，因为他们米责任嘛，没有，他们没有海那么深的那种感觉，他们可能顶多用鱼叉或三角网去抓鱼这样。三个这样而已了。应该是这样哦。吴老师，你们三线的是不是就是米巴和过，或者是米西纳弗尔，就是没有那个潜水的这个动作，对不对？可能米责任我们有了，应该深水区有了，山脚下有一个湖泊，山脚下有一个湖泊，都是开放式，不是属于谁的。那里面贝壳都很深，我们会沉下去摸那些贝壳，那个。你猛拉的，猛拉。对对啊，我们都会沉下去。吴老师，那我确定一下，那你们那个动作是，我们说你去米西纳弗的时候，也是有包含潜水的动作哦。如果你去抓那个什么贝类的话，去捡那些贝类，你要潜到比较深的水，也可以是米西纳弗或者是你把它过的一个动作之一，是不是？吴老师，吴老师，你的麦克风。那个米巴过米西纳弗是属于采集植物类的，比较没有抓鱼，在抓鱼这个部分，比较没有水里面的生物，对不对？对，是没有那个米巴过跟米西纳弗，它是在祭典的前置作业的时候要去山上采菜嘛，那个你要让搞吧，他们要去山上的。就是集体的活动，我们才会在做那个米巴过米西纳弗啊。对对对对。那个秋梅老师，那我问一下，如果你去山上的溪里或河里抓鱼的话，也是没有呢，因为祭典前是不会去那个溪里，他们就纯粹是采集那个菜。所以你们祭典那是祭典开始前的前置作业嘛，因为祭典的第一天不是会引领吗？那些是没有虾的，也没有什么那个鱼之类的，因为那个是属于合祭的。那以离性的话，我所谓的祭典是以离性的前置作业的时候，那个我们就是你要让的搞爸他们要去山上采集菜的时候，因为引领的时候那些就是祭祀用的那些用品有没有贡品啊？是没有鱼那些之类的，都是山上的菜啊。OK， 好，那我换一个问题哦。那你刚刚提到合祭的话，那如果合祭的话，去河边抓鱼的话，就不能讲说米西拿份米把河过，不能这样讲，对不对？啊，没有，那是另外一个词汇了。可是如果对，你不必就是你们是用米古姆历史嘛，对不对？对，因为米把过跟那个米西拿份那个是以离性的前置作业，那我对。谢谢秋梅老师，这样我们就
我们纵贯线的部分哦，就分得很清楚哦。抓鱼是抓鱼哦，陆上的是陆上。可是我们海线的部分，可能 Mr. Dick 这个就包含陆上跟水里的哈。大概我这样子区分哦。那现场有没有其他人还有不同的看法跟意见？好，那没有的话，那个三妹老师海线也是了，Mr. Dick 大概大部分都是在河流还是在海了。那 Mr. Dick 有没有在野菜有算吗？算进去路上的野菜？这个当然都是跟河跟水有关系啊。对嘛，应该是这样，我也是这样觉得。我记得 Mr. Dick 的话，那个蔡宗涵都是在河啦，不是在河就是在海，你搭海线的，就是这样。你知道那个 Mr. Dick 哈，蔡宗涵的那个他的那个什么，他的那个字典怎么翻吗？你们看，蔡宗涵的那个字典叫捞小鱼，所以它本身应该就是比较跟河跟海比较有关系，才会用 Mr. Dick。那个松林大哥，那我再问一下，那如果我们是去采路上的话，就直接米沙邓了，是不是？米沙邓还？那可是如果是集体去采呢？集体的话，没有集体了，因为不是我的意思说，我们如果那个丰年祭前或者是什么活动，帮老人家采集食物，不包含路上的吗？老人家，这个大概都是水上的，水上的。不包含路上的，不会去采野菜哦。对，不会去采野菜了，就是大概水上的、海上的、海里面的这样。那大概我大概知道了啦。那这样子，其实我们海岸线应该就是前置作业都是去找水里的啦。还都这样，不然就是阿路那边的。对了，对，海边的或水里的啦。还 OK， 好。大家有没有开始厘清的这两个概念不一样哦？就是说 ，Sadiq 真的比较是偏水里的，哦，那辛拿弗尔跟那个什么，那个巴过就是比较偏陆上的。那如果纵贯线，如果你要用水里的话，就是有关，那就比较偏河际的哈。有一个词汇叫米古姆利斯哈，它是河际的概念，就是在活动之前去河边抓那些。好，那我们大概越来越厘清这个哈，这个很重要，因为这个知识体系的分类哈，这个不同的字跟它隐含的文化意涵是不一样的。好，那我们时间也不多哈，那个米粒老师，我们往下哈，我们直接那个责任就结束了。我们看一下那个工具第4个构词，你们看看你们找了哪一些工具，我先把它打上去，你先念出来。对，三里外哦，三角网打福棍哈，八卦网。苏璇帮我念一下，我去丢垃圾一下，谢谢。哎呦，苏璇念一下吧，你用念的啦，不要贴啦。对，还有桑啊味是什么？桑啊味哥哥。等一下，我打一下哈。桑啊味，wheat 哦 wheat。桑啊味。桑啊味，哪味啊？它是扣板机耶，扣机。没有啦，那个长哥哥啦，哥哥长哥哥。哪味才对？应该是哪味才对哈？加沙，要加沙呢。OK， 加沙呢。OK。桑啊味，好，下一个。把镜，水枪。把镜哦。水枪啊。好，下一个。文字。鱼鳞哦，哇，这个我真的没有那个概念。这个好，我们请那个松林大哥哈，你有看过这个东西吗？鱼鳞。有了嘛，泰安才有鱼鳞呐。哦，这个是纵谷线的哈。围起来围那个鱼啊。
鱼莲啊那这，个是不是在那个巴拉告的时候要把我鱼用那个围起来？鱼莲来围。哦，有可能是把拉告的时候弄了。哎，吴老师，你解释一下那个整个使用的方式。因为这个那个，那让鱼里面的鱼啦，膏里面的不要流到外面，但是水可以流出去。哦，对，所以要用鱼帘围起来。老师，它大概长什么样子？为什么叫帘？它就像我们的长得很像窗帘呐、呢？竹子边的窗帘呐、那个竹帘，像竹帘一样啊。哦，我也是懂你的竹意思。子编的，像竹帘。哦，有点像就是遮阳帘呢，放在背部的那种，对不对？哦，那我懂，我那个就是那个有点像阿美族早期的是遮太阳的那个遮阳，类似像遮阳板，但是它是用那个什么那个芒竹片草，芒草那个梗啊，对对芒草对，筋啊，那个遮阳那个叫 kiring， 那我们叫 kiring， 那个叫 kiring。那个鱼帘就是那样，用竹子把它编起来，就像遮阳的那个竹帘一样啦。哦，我那这样了解了，我大概可以。所以老师，你的意思是说鱼帘的功能就是说水出得去，鱼出不去嘛，它就会对呀进入到那个对就抓得到它们嘛，对不对？对，那个鱼不会跑掉啊，就在里面。然好，老师，后你就我问一下，鱼帘是只有你们三线，而且只有光复那边有所谓湿地的地方在用的吗？其他的地方是没有，是不是？我就不知道呢。应该是在比较不会流通的水那边了，就湿地啊，就是马太安那边啊，还就是应该是光复那边，对，应该是哦，因为阿美族有湿地的地方啊，不就是光复而已啊。那个湖呢？然后把那湾池上，湖呢？有法闹湖的地方，有法闹的地方呢，会用鱼帘吗？有的现场有没有人有印象中，你的词汇里面有责令这个字，你有听过的？你是不是除了你不是光复那一带部落的，是其他地区的部落，有没有人有听过这个字？我们没有呢，我们都用杂皮外跟那可个是你那个八卦网。提到你在那边应该不是湿地，你在山上啊，对啊。对，我们用杂皮外跟八先用鱼帘卦网。先用鱼帘围住，然后在另外在里面捞鱼。哦，所以你那个鱼帘不能直接抓嘛，还是要用三角网去那只是捞。围堵来围里而已啦，它的功能是围堵了，它不是对对对捞的嘛。不让鱼跑掉。但哦是没有那个也不行啊。 ，OK， 所以我懂老师这个功能它顶多是用围堵的，它并不是拿来抓的，对不对？捕鱼用具之一耶。对。OK， 那这样我可以理解哈。哇，其实这个字真的我是第一次听到的。对，所以这个鱼帘的话，就是主要是围堵用的，那而且是湿地，这样我们这个概念就清楚了。好，那个米莉老师还有没有？我们有没有？还有撒定，撒定哦，独鱼藤哦，好。对，那就还有徒手，可以那个叫徒手。沙定。独一还有啊，哪干啊？等一下，一个一个来。那个吴老师，你刚刚说撒定前面还要加个沙，是不是？前面这个沙定。没有，我们先写字根。它这个撒定是不是本身就是对啊，独一藤。对，没关系，因为在沙的话就有一个构词，我们先写字根哈。撒定就是独鱼藤嘛。可以哈。那好，下一个，刚刚那个拿麦，徒手。拿麦哦。对，那么快就剩下手了，没有别的了。没有，还有啊，继续啊。哦，继续啊，哪干啊？哪干？哪干啊？好，老师你讲一下这个哪干拉还是沙？哪干？哪干？哪干是什么？哪干就是鱼龙啊，鱼泉。鱼龙啊，以前是竹编的鱼龙。
鱼龙还是鱼犬？龙鱼犬，鱼龙好像叫做，好像是另外一个字呢。哦，你说找猴那个，对对对，好好好，那我们就鱼罗好了，鱼罗，鱼龙啊，哎，鱼对，鱼龙龙，哎，好，加后浪，对不对？找猴那个，对，还有没有？还有鱼钩，底个，你说什么更？底个， ，Tik，T-I-K， OK， 等我一下哈。T-I-K-E， 第一个哈，对，第一个鱼钩嘛，对不对？对，好，还有吗？鱼路子，哦，那个叫什么毛嘛，对不对？对对，我直接复制。前面其实有重复到，没关系，这个是工具嘛。还有没有？还有那种你灯就是挡也算吗？档算啊，它如果是工具跟方法都算。哦好，灯，不过它这个比较像是它的动作呢。对对哈，灭灯啊，哦，对对对，对对，因为上面有的话，我们就以上面的为主， OK，好，把它当成一个动作。对，好，来，你到最后再加一个敢麦吧，徒对，手，好，谢我有谢。记住。对，哎，你的画面怎么了？没关系，我的画面常常会 delay 哈。我们看不到，看不到了。现在有在改哈，没关系，我在改哈。你那个有时候画面会有的慢一点，没关系。OK，好，好，就这样子了。好 ，OK， 那我们先把这个词汇先整理哈。那好了，我们就差不多哈。我看一下有没有什么字我们需要在这个中文，等一下再打上去就好了。然后那一个，还有一个鱼钩，不是还有一个叫做 the mut， 是不是啊？对对，对，我记得还有一个字嘛，对，把它打上去。哎，怎么？好，那我们大概哈，就谢谢我们的今天的第一组的那个提供的资料哈，还蛮多的。那我们有时候遇到一些词汇哈，需要厘清，就要请各位哈帮忙协助一下。好像我们今天遇到这个鱼脸呐，还有上面的那个我们的米色蒂跟米巴和固跟米西拿弗这些词汇。不是就是单纯采集，它有偏陆上跟水上，这些观念都很重要哦。这个就是我们的知识体系。好，那我们休息5分钟后到7点50。小白举手，小白要发表啊，小白老师，那好，那个阿力克老师，请说。一直到9点哦，可能会超过一点点，没关系，中间不休息哦。那因为李老师花了很多的精神跟时间帮我们收集这个资料。等一下，李老师，我们依照李老师那个说明的方式跟步骤哈，我们的第2组跟第3组的那个我们的伙伴们哈，就根据你们的那个平常我们讨论的内容，建筑方面的哈，如果有什么问题哈，都可以跟李老师这边互动。那李老师，你大概每讲一个段落一张图哦，就给我们的那个第2组跟第3组做发问，不一定要今天一次讲完哦。李老师可以吗？可以。OK， 好，那我们就请李老师那我们就开始了。係，嗌好，嗌好。哎呀，我個不是會手，慢慢嚟咁沒有開，沒有開。哎呦，kami. Ito. Unini mipainya na ko na tsuka ihaw. Hau. Uno mingata ay tutuno aninya ay amihsaan. Ukirang to ko tsak. Hau itia ihaw.
o aur ho ko fatu no rumah saka awai ho ko na irawa sa nira ira maaraw na tumili ay irawa sa nira hao anini una pasalak to ni na hao ya pagkalano nira hao o talafawahan ko ninian hao ya i fatiya na na hao o ya ko ni o cerman hangura hao ya fatiya na nanay bawahan ko rira hao na soalnya hao ko to ni o ya no nyaro no jukangan hao yo matia matumos no ya no kaping ya ikut to no kaping no pisak sa to itia hao itia to ma puyol kya kasarawina wina to ikut to pina biasaan sa roman sa to ya misoran na kwa ayaw ya 九康呀呀那那好呀石坑里面的过程no orip no mato asay no 九康ani dia ya awan to ka kecuan sa puyol sa to marina taira to ila no rutok anini uya panaruan rutok hao satu to umah kura la no rutok kuriranan hao o nacingangan satu ta pangangan ya tanga fulan to jokang hia sana sa ujokangan hano hia no nini ujokangan atam daw uni ajokangan saya kuno amis at sa kuniyo uni uno Taiwan kuninian no pairang hao jokang hia sana yan nano itia hewa nahan 在1895年米中木国里崩kira hao now itira itu ama sa aroma satu nahan 在1878年的时候，已经嘛法福劳75到78这一段时间嘛法福劳给港口上的事件嘛，是吧？台那时候以下1895年有离崩都个米管理哎个啦，好都呀台湾，那个一家都呀乌鲁马一家啦，好在一路都个好，这样好个嘛地呢个我爱个比吧。Wajud ni lah patireng tu rumah o satu o aur itia hao na matia hao 在1923年的时候 bisa ngak tu turararan na tirai pusong tanga sai tirai amis i cepuat hao na itia ira kunararan itia tu satapang ami kuku tu na ninian ali lisnu nararan batera itira itiraranai nan kita bisa amisaya nanay itira itu imingata ay to lutok ama orip ko to as kita now ilutok nahan nga ayay aumahan ko tapuro no lutok iti ay ho jay kamatia itini akar hao kusit haway ko sa katayar iti ay ho saka kilim saan to nini o apilis no tapuro no lutok itira mi paruma tumalo kakaanan hatirai ko sa kaurip no pasawali amis itay ho tabi nga tao to aro hatirai now mingata akya to nini o apilis no lutok aurip ira ko sa iyokan hakya matia o misaramay ko sa osi honi mi faris to kaitiraan itay ho nahan misafari farishan在pagka tusa amiatsa在to ka fangzal ko orip nira away ko avu away ko hiliw naneno lipong itiyaw saka urasan na piiroh mato asay tuya kaoripan nira akilang ko maro avu nira sa matalib ko sa amiatsa ladak sa kinatusa so maya to ito kang ay ko knaira sa natulo away to kumita nama ito ra now rakat no to as iti ako na ay jang ratu niya na semak sa mikirim sa to maro kamurahuan hatiray ko orip no pangsa iti ay ho sa no mikirutok sa chiswar sa era ipangsa umawura pangsa hananay so ori na asol pangsa itira i takaraway ikaw ti ama orip sa ko pangsa hananay nahan tini jokan ano sumwar how ita ko urumani era no pangsahan 就是在比较高的地势或者帮炸的不一定是高阿里、卡米斯、卡蒂莫，只要是那个高地
都叫绑扎你ujo kangan udera hao sa pangangan san ko nini wahya ukaling ko upangcah kami san hao hakeno o fana nang ratu pangcah nane matu maala ai to tunusan no lipong to haya to fan zai sanai zai ka matira udera upangcah 就是高地的地方的意思好nuka timur sa amis hao ka amisai finah cadan sanai saka yomatia to marinah to tarai kawari hao natang susan hakya amat ini kuruma cai ai ho wata 50 amehca ko pi kuano ni o lipung saka tuni asya sifuan adi haya ko kafaris nira saka yo marinah tai ni ko ya jokanga hanane hao ira ko mari saya ko zai amato asai hao 他的年纪当时我去问的时候就已经94岁了，那到100岁多你家把阿外都给妈妈100年了啦，我来就刚刚那历史你啦好，差不多这个年1923年，现在是2023年，好，不是对，好，所以算起来就100年都马里那的那个办法我来呀。但soalnya na kira dia jokangan ya nalacuran hanana ya 100多年的了哈100多年kui kira maurip ha saka yumatia satu patirang tuluma ako mato asai nahan biramutai itu to no lipong to mamang ira itu ko pasiban no lipong pa cha sufel to ni o hatsak ato ni o tokas ha mahanay ko pipa haya no dia ya mato asai am isang tuluma hao sa anini na maaraway ta anini yang misal na kuha ni hao yara luma nira hao wachak nira 左右 ira luma ayo zai ira no kawanan ko zai ta isiwa ira ho kwachak hao ira ho kwachak ta kaikor ira ho kwachak atira ko pi fa chun mato asai umang ko hakya ko katelian wachak asa kita ano bachak hasu isuta saya ko mato asai nah pajak na ni su tao mapuhat cingra ano pajakan su tiri isu ta mi patireng kuruma saka uvekluh ku rano nira hai uvekluh ku rano nira materi ai nuna hajak itini atak ano ni soalan aku tulisan itini ifafas no pekluh saya agak kamaan matira hap sana itu vari no various kunini pasawari asado kita ila ito maharatang mato asay kuninian dika unian afatso hao mingatay to tunan ini ay ito hao nahan umaro ay ito kaguto hatine aruma ufalahong hokuruma itya hao anini sa tao asoro na kamutuninian hao to na fatso ni正面minanang ita hao na ifafas minanang unini ya rawas nira anini hao好，ayaw no bawahan ira ko kurawas 2边 kami hao ato ni patiana na nini ahya bawahan unini uhya kuni uruf han mato asai upatilian ira to hya saya kurira la rumah kami la rumah ini 就是门前面那个绕到2边绕到2边一直到后面的好 老师讲这个走廊嘛，对不对？哎，uruf han mato asay ko ninian, uman ko uruf upatilian nila to nahan yumatia sa taho iray to ko maumahay kira to ni ufunon itiaho. Now ayaw no ni tira to kasat Tuhan tien kira. How ani ira no taho ira to ko ufunon kira patilian to kangkang o sa senat how o sarupay matili itini kunini katilian nira kaikor nira ini kaikor hao natak mafavaris nini kaikor nira hao yami yani kai mimi chena ni hal kangai hao atak o paliling itini tia hao atatate nira hao ya pitivukan eno beri paan pitivukan atau pi irangan itia no mato asay atirai ko pi sanga no mato asay itia to niya roma hananay saga upacipingan to kuninian natak kaikor ni rahao ira mas apilis ko panahong nila to nakaikuray hao pacipingan ito kuni na fatiyan to ni hao uya to ayan no roma hao
ma dia at kuman to kacag nila sa kita nahan hiya to kuninian how ya lof to kuni ya cak nila how aor sa to midama ay to midama tapakavit hantu to ni na fa tu ni aroma ya cukis nila how ya cukis itira ta atanagtak cingra ikaw rin uni aroma nila how an usapas ku kuni aroma nila na paputa nila how sa to no ya patih hanana how aor atam hanami atam kunini uli how atam hangko uli how ano ni abasar da kunini anami hatsai hatira ay ko facu ya sifu tenuk tuninian hatsak kami how tenuk na kalilafangan kami tenuk na kalilafangan umang kuni ya tsak itira matili ku yahya ku ya pasing ku yan hananay itiya ho tataangan ng mato asay atsak tini ifafat nira mi takay ciruang ku kamay takaraw ato mamang itira matili kuya kakaanan niya mi taongay ng mato asay iti ya yaho kunin niya niya atsak how lawas nira how lulu sa miraw how ya patiyan na to apawahan kuniyan how unini lawasay no ni kalilafangan how lawasay nila kafutian ko ni how yu pin so pin how itiay ho mato asay ta kaiko rin ni how ira ko takar itini how utakar no kafutian ko ni patiyan na tatusa ato kaikura ira ko takar itini wan kapatilen ta asuro tapira wahya fakar how min itini materi usiraw itini materi no mato asay iti ayaho ko hatini ay ta tatihi ni rahaw ano pasitwa insa kulalan niya lumaan itini maangkuni nan ano isipin kulalan sa ya ariri kami haw itini ikawari ko ariri kawari tong tini itong ko ariri haw uya pawarian how tini kaayaw no ni fawahan how kaayaw ng fawahan tira ko pawarian to panay ti how now itini materi how mga ta ito kunini ika tatih minga ta to nini uruma ira ko hiya dira ku cili nira to ruma to iya sana demi hananay niya maha ya safi anay namo ya tsawka anay maha ikaayaw no ruma ira kya pawarian kami how ikawari nira ku ya大概离家里大概15公尺远。好，我说奥西那么大赛，那米利亚斯多尼尼欧罗马好，我爱在个还有no伊罗萨，那我你我这边还能我找个还能来米上爱多拉马的伊拉罗马好sa mataraw ami ngata to nini o talaro ma ano mailo kunini ang pitangtangan tahaw ilo sa jingra at tsaya tsa ay ito ta unini ya ariri hananahaw ya kawali ay no nini fawahan nila kaikos tumamang tirahaw mira ay ito takayo 10公尺好10公尺o raay tao 15公尺na ay sa kahaya no ilo no nanong amairo iraw kakaanan sangko mato asay hatira ko pisangan mato asay tiaw to Roma hananay saka ano haratang ni tahaw wata ito ko tayan mato asay ami haratang to ikur to saka tsaw kacimaan sa papilya sa nila bisanga ufaso ni raw matya to so xiao pan no Roma pisanga narato nini o lami ansa unya ya hariri haw hatira ko pisangan mato asay ite yaw mi puting gumato asay kami hao kami turuan kinira no hao ya 外面外层吼最下面最南边最下面吼外层你的好不是最下面对外层这边那个门出来的时候还有一层对不对还有一层乌尼念对乌尼念kami hao iti hao mi takay masamati ni miterek to kumato asay to sapi kakahong to lalanguyan hananay to chufa miterek to matini how maharek how patsufung to sara mi futing iti ay how ta maharek mi kakahong kami how rumad hato barat sangra miman mi patsumo to haya to fuwa
anja ukachiki marana itini to nakaaya no pachakui ko no futin nananghan ko kaayaw no luma lapit ang sa kusati sayang sa itini haw uman uliranan kaya miswanam na maruwaday ko ni aroma saan karataangan no luma niya kapah niya luma ko hati pachak tinikuwi ko no futin nangahan sa tangtaang ang sa kuwi ko niya futin tangtaangay afwa tangtaangay akachiki pachak itini saka uninian haw tulungay no ya pada nira era ko ya kira ko awol haw ya sa atap awol itira mapatsak nira sa tisel sa buho itira ana nang so iti haw wag masasi nga iti haw ko chiro tumatine haw ay anak ko ka sumato ni pakane ruma to haw anini suma kita to ruma haw ruma sa to gusto to suma na kami pa那个刚才那个结构老师，你要不要先请那个我们里面有组员，他可能有一些问题，要不要请他们发问？好，可以。请那个李老师，你们是建筑组的嘛？还有美惠老师，虽然你们是采集组的话，也一并的发问，你们对这个结构跟你们部落过去的经验是不是一致？有什么相关的问题可以提出来？李老师，在马国好，以海岸线国那么好，一定以中关线这个么都在个了，这个那个国努鲁马，所以你说你在那个好，咁一定呢，你们好有不跟你阿里瑞安那tinggal好到阿里瑞，bahwa ain kuno nama bisa阿里瑞好有脚架吗？这个就爱呀，因为有些时候我们那边马来西亚也会水灾。所以我们那个米仓哈就会有那个脚架，然后有脚架，也还有一种是防止那个老鼠啊会爬上去这样。你们海岸线那个米仓就不会有脚架。对，因为masa pilih saya ko panyaroan away ko ya kurun sana itirai tamianan sa hatirai ko patireng to ariri. Rumah satu yang usual sehani usariri aku nyamcut sahau. Kira ko patata to fakuloh sana. Man hatu apa ko pali mapingku maluyo hai. 你们也会在海盖好以后会加那个吗？没了都好。你那patian no rumah kami 1、2、3，1、2、3，6个大石头埋在地下。然后我这里那kami好那个什么毛上来kami。毛上来我no lipong我angka hanara kura。angka那都那个毛前面的家里前面2侧。中间2侧，后面2侧，marafong nira kuya ko fakroh ko ungsoy ila rumah. Ufangan na nami ufang ko pa carayan sa usapi talufari han kuya ya away kami haw. Ya away wa utsayay away kuya tataangay away. Kaya sa faros nira tiya mi ufangan fakroh haw lilut sa miliut lilit hau mga ay mi farot lang mataasay hau mudiran ko pi mataasay iti hau sa pi talufari han mataasay ko pi fangfong na ungangan nira talufari ay pi talufari sa ungangan hau ano han matia upi ano ipatsamot kita kami hau ya saka sanger niya ya anot hanggo diray ya chen kami tulangay matiray ko sa situ saka-sakali kit no nanom ya anot say anot hana uso no lipong subo angka mau lah mau hangko ya no kaping ko panganto ninian nangay mi talufaris mata sa hau bigat sana mi bigat hau ano tataang wali kalumakay to rumah sa rumah dahil pa mi hapay to wali ko pa sa wali kira sa mga ay to amat ini wah tanag na ay好，大概就先这问题2个问题。
就金星，哎，Wan，你在好个过好，哎，你那你说的时候你一来一lawas na lumaan ni ila kulufluf. Ya Hai. lufluf hanesi umang kepatrian dula in na hani numniam alumatira iluto kya sahau. Hai. Awai kulufluf Hai. no hai anu dini pampian anu ila ko na lufluf hanai. Ganggang so Hai. se patrian tu mana tu ganggang. Kangkang, Patrian tu usa senat, ulatak, hau materi di rumah, hau hai. taka pa korar papari anu saan hau amisanga o kiso misa rumah tini ilawas materi ku sa usi mato asai sanu ira ko hatine hau kapisanga matine sa mato sa ira ko matine pinaangan tunini tuna kaayaw ni hau masa lala itira masa lala itira mga ay pateri itu pita-pita o tumama ni papaat ya sa asik itira materi kaya sa piadlaw niya no hiya ko no itang ako itiya hau ulafak anu mitiri tira hau mi adop itira ra no tira cekui sana itira mi adlaw jingra tuna kaayaw na bawahan Bawahan. kaayaw na Hakwa bawahan kula kakahal nila. Hakwa kula kakahal nila luf hans，因为那喊这个阿老娘乌呢有点好奇。哦，嗯，不会很大了，大概多宽大？概只在no kawat no kamay， Kawat no kamay。哎，对呀，就是大概几公分1公尺只在多，awas 1公尺多。对，哎嘛，这里个妈妈呢，这个伊亚萨laksa ku trafong在。在patireng wata，kuna lawat这个左边右边都有，哎，有的时候周边都是，有的时候是空空的，连那个连地板都没有地板，我要多少沙子，反正是仓库嘛，它就摆在里面。我们最传统过年呢，其实我最传统过年呢阿鲁玛。系传统过年阿鲁玛地后。Unyam oripi cai ho kati ni kula lumaa uno awulan. Ira to uswalo kami hao. Uno mingata ay to anini ay kuni. Ira ito kunay ira. Wahcak ulkirang to wahcak. Iti ya ho chogangan hao diyan naratsuran no chogangan hao. Aur ho kuluma itira ufitunay. Sa away ako matini ay. Nahan away ako sa kataya tira. Iti ya ho miyo na moto. Away ko mi kifununay sa kataya. Mamin tira irutok ya hao mi paruma kita taya pitaw hani tacay ka matira latak lang ya paruma ana sa kumihan nila awal kami cucuk petir mi kutul kucay kami hao feng hana ke paruma nira matira ku irutok kay pi paruma ti ya hao na pitaw saan ngayon na mototong kongji lah hao pitaw tano awal han min matayal hai ko sa kataya iti hao 有是有不多，好，你看好，一点好，我开心，saya pakai piat, awai ko piatan tu kasi dia, ya mirakatai mirakat kami mi asa tu kasi, farid tu furat, tak ira ko kaisin dia ho mato asai. An saya hau, awai, tanu kamay, itini ho ilutok ko kamay sa ko tali mabana ak mato asai bisa nga tu tapira akira. Seni ang tapirao kamay sa mata sa tiyaho ano haratang kami sa ayaw ay ano haratang daw away ko sa kataya ti yaho ni ka maori pa sa mata asay haw ta tutuk kada kusuta iruhan hora na mi iruh mairuh nila haw tutuk kada kusuta kami feng handa ko uya sa paruma kami haw ci rumi arta haw maya to marci to ira to ko coong nira haw yang marci cerah sa tataang sa to laruk to mi sikul anca na maafu to no ya no ni urung-urungus hao mata itu hao tawai uli sa kukuninan ya lalo fanan na hai hatin na sa kuli sa ku alay sinsi 因为那to 1923年马里纳kura Datira icokangan tara tinira nuai acokangan kami hao 1923年，你haratang sa kunya hao 已经是快要近代了啦，好快要近代了。有么第二马里那kami hao，那当初什么的呢？在后也有一段时间，都有个吧，都个米来米大呀来米kirang ay，好米输入带都 kirang 那一路都好，mati kuninian，好是不容易了。
Unini真的 apa karanai anini asoran kamahau. O na fafaas nila kamihau. O ya angkura. Hau. Ya pagkalano ira o irang kwatsak nila. Hau, irang kwatsak nila. Ta lano ira ya takar. Na kuya takar. Ya anca uni cipay chay o kilang away pay chay o awol to. Hau takar. Ta fafaas nila hau. Waya tu kira o farao angkura. O farao to kumapadya kafutian ya. O farao to kura. Matiray ko. Buffalo. Uya Buffalo. kamu repeat sana itu picau mi de. Oh, wai ku irai ku kenaira aroma dan mi wai ku mato asai kami hau. Asai pakanan kya finauran, pakanan sukira. Ana wai ku sapakan kahi amihya. Apakah mati ni arta awol satu ku sapi sangat datu takar nangra. Hau. Sa takar hanggurirya rano ay ta waay ni rahaw mapawaay ni rahaw sa katanagtag ta fafaat ni ra takar haw ya farao to way to kura ya farao way to haw uci iray ko knaira way tunini rawat tatusa patiyan atuni kaikuray sa tutu kaya o iray ko knaira uci lafongay larumaan haw why to ku kaya ni tia farao itini ao hai panapa kako hai iraho ko unti mingiro kumato asay kemiao tina lano ay dona tataangay afawahan kemiao dona irawat nila dona tatihi no kavutian ao toyo la ancho aku pingiran mato asay tatihi no na pawahan hao itira misanga to tangiruan hang mato asay tiaw kasinawan mingiruay mato asay gira how to niya lawat niya tataangay pawahan how nyamaku mitatihi tiri kabutian niya maku mama ato inahaw nangahan mingiru ke mato asay sa chofer saan how kula luma ito ka ngay minangaw tumata how ikaw rira how uni uluma how pangchal kukirang saya ka fau nahan mahiyay no na achufer no na haya mingiru ay itira maaraw ko ya mato asay miman mere to wadis ya latay mamana ka mo to latay会知道 latay mana ka mo 沙袋 ay ya matsalay ya七里香 ay matsalay chili香 对很多种七里香啦很多种七里香yang matsalay usanga no nyaro kami tiyak kumatiray how mato asay mingiru kami how tuladaya ala nira kuni o ya lamit to nira haro ya akaway kami how tarangan nira mi tarang kuni ahya kirang ta ruta-ruta nira to na ira kya kafaadlat niya sap niya kami na marar how ruta-rut hanira cisarang tupatingay uya ko mafasa to mama uya ko ruta-rut hanira kuadis yang mata asay iti how kami how wadis na to fating uman usapi adah nira to hayan wadis natak manguhad mato asay iti hakya asa kita how takay tadapin to sa yatsopin na how ano ta ya 不容易为什么不容易嘛主要ko matasay ti how ukachilay kumikana nang ra away ko anang how away ko olak ani nito ira to ko olak how sa huni manguhad ko wadis keho saya uka to asto mangyangi to how kadadaan how rutarot hanarami rutarot at ira ko sa katsa kanguhad no wadis to ninian tay kapana ikaw nila 确实是米阿拉长大多年阿拉带好，也你拉米鲁达鲁掉，反正带阿马拉，那反马巴少鲁达鲁的那个dis，sa fating sang dis 马多塞掉，哈迪拉，所以可能就有这种治病的作用了，或者拉带呀，奶好七里香，好七里香是七里香的，可是有一种啦，可能是这种的啦，也一上啊诺罗马好，哎，那这个问题。Hai, iraw ko milisaya how ni fawahan ita kami how. Fawahan ita to ninian. Tesay tumot mato awas ang utam daw kami how.
umang kung nga nira mikirim to kaguto ninian ngangan no na haya mana penakaran sa mataasay na ini mati penakaran na pawahan ini hao na cento ini rato penakaran sanay hao ulianan ko nini ya say tumot itiaho cili sinay kira ko mataasay itiaho to nini penakaran hananay nauhan upitanaan to ni para fuay abi sumus ko ninian ta umang kulisi nira itiaho pataluma ko mataasay kami hao urafi pataluma ko mataasay bikila fi sangra ami sanga to atinay dah ratengan namo ini now kira fi nusak mataasay pataluma mapanaga mo no saya akan no how hai ay kunini anak how mikada fuai ti ufainayan how nikau dira how maruas ataira tu ni pikadavan how pai sin tu rumiat nahan saya kunika urumiat ladaya teka sagura now aruman ku tablau aruman ku awa nahan kuninian atam nahna saya kan sa mama maksin how mafaha matut saka lias santu nini cikang kumato asai arumakat miraur tu ni pirauran aruma urafi lumas sa uni satu mi ala ai tu kalapo ke mi hau kai ingira hau uruma dora kai ing mi tala tu sangra urafi tu ya ra ai ho mahapinangai tu kuni urakat areng eng ku tablau hau mahapina tu yo diratu ko na tata ini sa ako mato asay hau mita nito to na pawahan hau mangarap kuya kay ing ya cacifa inay ganito kay yo ira sa to kya kapah kami hau yo mi awas kya kapah to ni penakaran kami hau mi fitir kuya kay ing patama to ni pi awasan tau ka awas ni hau mami awas paktirhan ni to ya keciuhan mata asay kuya sterno titi hama mangaca sterno titi pafeng hada teni hau ta mi cumut mi awas ke kaing atai talapaputar hau cai kuya kaing mi dia keciuhan dia titi yo ufaki nu na rumah hau ya kaing satu hau yo mi awas ke kapah tu waai mi cumut kami ya waai nu ni akai hama sadak cai na waai yo mi cumut sutuku ya ai kurai awaai nya kapah kami hau haropi cumut hanya kaing ami hakerung masamang ko sa ciao dia faki apa peng tu dia kecil hai kamu akan tupi sumus kamu ini tu dipaputar hau ke pihak kerung nah ini ku malu namu hanira ya titi peng ya tu ni ya penakaran hananai mi sumus sa tahu si ayau sa tanai sifo ai cek tiau sa tisir sa gira ya tatusa kapah tu kain atau faki wina mama atau faki dunia fa'idan dia fayan ya faki nuni ala rumaan ciao to ani kata hau acima asa kamu tu ninian kapah omi ani pantuniam sa mangko mi ani pananai mana kamu sayang hau mi ani pantuni aroma kuni ni wawa saka acima asa kamu saka hani ni kami apa sifana atisuanan hani rata ciao kuninian watirai kuno mato asai itia ho ta mahara kuninian ho ita aro satu sangra bala lisa itu itia ita tu bisanga tu sakarafi umam sakarafi nara o ala cai tu ster cai kamati ani u cai kaisin awai kaisin u cai timpa mato asai cai ster u ster hada ok pinang ra ster timpa hatu kapal kata taangsa ya terai mirau atau tirai mihamai aroma ala cai tu dira ya timpa ta o mai tu ke kanan pamai hando pasien not kira ya sirau au matira kuno mato asai ini hapi patau rumah sa no ulafihan matalawai ira ku maksingai au ira ku mafaai ira ku matutai ira tu paisin matut au mangulu matu asai ti au matut je tu ko anine pasarak sa tu au za
saka hatirai ku pitur matu asai很有礼貌了。所以呢，来我那拜县还呢，都比较过分一点呢。你我一把给啥个嘛？我之前那不是多呀，但是比如刚刚我的嘛，打算一点以后，好，老师，我请问一下，然后好，我你要是他路发的，我也喊那个叫咩好，我那rari sa po hiya tati amatenas materi fafaat no panahon hao nahan mapauran mapachilal kungan marato hao mango marato 脆很脆哎，lato marato 很脆的意思，好，公人marato，可是那个脆也不是我们吃的那个脆哦，就是很容易断就对了。Dia ko son mato asay kungan marato asan masaman milusiman ka ko sao ira matilit ko ini na lanway sa iraw-raw sanay hao ikat milikaw to wai sa milusiman to wai lusiman 谈到哎这个话好像有一点不是很专业了哈。mato asay milikaw han milikaw sa milikaw to wai hao milikaw to wai hao hatirai ko pasifanan bato asay 好，所以当米粉kita tu mah beli kau hangura， 好，米粉han ada ke u keliu atau mang 米粉外han f 上外kira， 好那种方式吼，sa iraw-raw han na hao mga ay ya malusimat falos ma beli kau tu hao falos materi tu tira ya rof hanonai di rof mga ay materi anca te raw i cukup sa ikuran hao cukup ngulia ka ikuray hao ya patiren tu fasulan hao cukup ngulia patiren tu fasulan hao ta角落an hai uman tu mu zuo hao mu zuo an ku 角落好说这个家里的一些的方向位置好，就是还有一些东西大概就是这样子不能比较接近到现在，就是在1923年以后的房子就是这样子了。要你了，上头说的那么外国的 flow， 对了，对，那了虽然大概是100年以前都是这样子了。古鲁玛我把点man， 但因为右边个没好，我现在把点过呢好，右边ini好，我那咪远远谁来我看我。那好，我熬了过啦，好，我熬了个米你把这，尤其是你要罗把这好，你念好，在不然按过呀，好，在不然按我呀都好呀，你那米阿达，好米阿达，那我们还叫个sapi ya tu ni atam tu ni nian liak, usifu anya liak, hao sifu anu ni pati hao liak ku ni nian ta irai ku lafong atam lahao latak follow sa pian nira na wai hao ya ao le kami ta 最后就是本嫩好ta atap hadunya tu ni ao hao ya 这个不拉ao ba pla ha ku aming tu hao ma tiao unini atan ya tu ao atap ana wai ku safaros wai ko ya ku maan iti ya hao tu wai ku saka tayar 好，大概的这个是这个，好，saka tusa， 那个十大行星那个米粒老师刚刚有要发问哦，米粒老师请问。好，有关于Badiani ala tukar lafu tu painayan umi oniban tu nuniam jirasan， 你 oniban 是表示说我们已经在我家插旗了的意思吗？对呀，对，是这样，就有点是说，把中的东西一定一路马努尼am kina painai senanai，还mapasa tekai tu niam tini tu na rumah ku na wawa tu nian hanira。好，unamohan tu soal ku， 大概意义就是这样子了，意义就是这样子哈。alright。好，海明翻到第二个，不是，这个是第5的，那个结构，那个梁柱的结构，刚才对，好，以后你给没好，呀，你说了那个乌拉罗马图尼哦，
lalu mak nuruf hau kitu lalu mak ya fatiyan fawahan ma ya kini hau ka ayaw no isifu ai tini hau irak tini ku fawahan cha fatiyan nanay fawahan hau so nuawa ko sa singaran ira asa kita nah ira kuruf kira anawa kuruf ha sa singaran to mata asay itira ho i narasuran ko paruman ira ay ko sa singaran tara tini hau itu fawahan to ko ira ay yurano to fawahan to itu ko sa singaran so wisumuhoy o ya o away hakya sa kita ho ira ko fawahan itini away ko sa singaran hao anaway ko ruf ira ko sa singaran hanan hao unini na kangay hao 就是柱子unini an hao 柱子老师我刚刚有没有就是说没有走廊的话才会有窗户是不是？对，有走廊就没有窗户，是这个意思吗？对，哦，了解哈。有走廊的话就是门，小侧门。有走廊就是侧门，哦，等到最后那一章的话就出现侧门，哦，就出现侧门。好，这里你能够带今天好，我你我这看到我那刚刚有pangangan好，我这你好，但uni kamaran cek ya fakroh ano kami nai jaga puhan sa ano pa cekan sa jaga pin ambil sa awai to kura cek nura roma mapuhan to sa ufakroh kura no nira yahoni suma kami ci ulos amatir materi vavan fakroh hasuman iran sa kuni ufarius sama nanto ya to yang to mihya mitarufari au ya kini rawat nira chen zhong ho都有ku ya angka hananay o ya anur hau anur anda tangan o anur ora hau saka tanektek no maan karteng kurira malafong ila no sera no sota sa wickets no nira hau mitalufari hau 左右 hau pafali kami hau at ansa kita no ninian ya hau ya lilis no rumah kami hau ni ya dah umangura o tartar han mata asai好 tartar han ra kunini 从前面一直到后面这个黄色的号横的我 tartar han kunini 那这个什么的再过一个了我都个saya jago to ko kuni 不是两 kuni 我 tartar 我 kamaroan nuni cukis 好 kamaroan no cukis 好 ko nini asal sini lah saka 我们家ya tugas hananay hao 梁柱是kita hao ila to ni to na ni la ya tugas hanay ni to 三角形那种的哈好da 我横的我你好ya cukis hangura usadama to cukis kunini ya 三角形的好 aro satu nalanway ni na tartar nira mato asay tartar mato asay 好 na tak tanak tek to tingra ta wani pagkapapaat umanguni lawong mata asay ya anong ane umasa patsu ay to ko ano haya pagkapapaat to ya mapanahongay to how kuya papaat ni how anong ang sa sito ya lalo maan ni raw lawong mata asay ti how sa mi patsaka to lawong mata ti how mi irakupi salisin nang ra at mi mafatsu ko ngaay ko pi pakarafi no larumaan ato mi frusak sang nato kasi ano kalipungan kimi hao tanggo hao frusak nira itia patsakat to ninian hao patsakat to na pagkafafa at nira na daong nanay ta o pangangan mato asa dula ato hao o nini kangay o tsak hao nini falat sanay kami hakamaro ano ni cukis sanay na 三角形嘛falatay 左右好我呀，过来，我tartar，我那个马罗安尼啦，好，但是也是四周嘛，嗨，四周，好，ano，但我年呀都个好呀都个他那，也可以不需要一定要有柱子，那些不爱好，那两些都管这，也没有这个必要啦。当然了，越多越好了哈。可是他弄3个，最多那答案罗马18，好18。kaya no 那这个多个呢，你可以多加一点，我salamat tu ni imi falatai tu no ni好，salamat tu ni
cukis salamat tu ni cukis ini akiran kami hau itu ya hau ungasau ko satak ai abilmak yo me kilang ko ngasau kami hau malari cai tu sangrah ata talalu to kita minenang ituai kilang ituai rutuk upina dengan tas hau itia kami sausi ko mata asai sumak mata asai mi sumut itu tu mi taong ha sangrah 这就是三省就对了，好，我算嘛，大概第好，嘛能tu nara pu ngayai akiran hau, bisa tapang tu sang rami letak, rara anara mi ya dau, ungasau ya hau, malah pario sang ra itia, sahau pi kiri pi lemak tu nu finauran hananai, ano cai kuno kilang, uya no awal kami ada tu finauran, 很快ku awal daya人，我的kilang hau ada sangaan honang raku kata cufel no kilang saya ira tu kusuara ko因为 isa sifuan tu nuka dipungan ijo asanin sa sifuan tu nuka dipungan korera saka ira itu maramut kuno dipung pisanga tu rumah kata cufel no kilang itia sang ku mata asai tu ini hau ka kuma masalah itia了好所以那一段时间的确是写到了日本一些功法好那 Unian kilang kami hau yo maratak minto marana kami hau ito to miya to kapah na ukapah no ngasaw saya ka tira ka aluma kira bilaho ito to di ukapah no nyaro ta bisolol to kilang sa pangangan ta bisolol sa 就是把那个木头呢滑下去的意思因为 masa api skulutuk utunu-tunu ano maruma katalawan ta wah tato orko kapah hatsai handara misurut tara lano tati soal sa mata asai ira kura liu nang dato pakai dia misul tu kilang san na hati ira ku ya no mata asai dia ho 反正就是他们都是gawas 就对了哈那我们ku sapa solo nang la na wai sakita saya ira kami ya sapi hanani taisan ya tamban umang ko nga nora panaga mo Masay ako niya mana masay umasay uya mamangay ang tulay ku masay hananay arumay ray han mata say gura arumay ray dililan amoy mai rai ma mai ray hai 比较粗的哦对很粗那个就是那个什么几泰山有没有就是比一下你了划来划去划来划去然后解渴也可以用个炖还没个炖好那我们说米那弄好那我们是米那弄有没有好哎很好喝哦好了好阿鲁麦来三盆了哦可以喝来的跟那弄里面哎阿鲁麦来我看有了多个了阿鲁麦来好所以过去的年轻人的确是没办法自己说要干什么就干什么。我的多，我no alumanay tamlaw ukapa isulot ni joy yang asrar tayray so ka joy asrar sa ni maan kamo ya lanway asrar taka i lano tangra ya kasulu lano kilang hao ni kilim tumalo datang hao cai ji hao tu ka nan o kasa ser-serep no selari itiao hao no mato asai saga mato asai itiao hao ya kapah misulu satu 两边呀法律上都阿鲁麦来好就一点一点的滑下去好这个呀好他们个合作ka tengpura kilang hao katalawan to masulut ko tamlaw saka mina umunang ra mga ta ito sahaw ito mi terlalu terang ra terlalu solut satu tang satu ilanu 可是不能太远呐mara ai satu ya风你要把itu 没有用啦可能木头所以为什么yan to alumai lai mi surut 道理是在这里慢慢快到了以后打得了很多那个 surut 就懂得了 no 好就不会伤害了这个木头但都比 kirim tu na kilang makariang at sa ifatas away to put ay hatiray ko na ya to din yan sa yo tahiras bi irano kami how
uya mato asay sa to how ya matutulungay mato asay chay kuya karasyo bis iray ko mitaya ko sasanga nala o apat sa kuya ya sa sikak tu kirang kami isa kataya apat sa kuya masa sikak na how pangtalpahaw miruan tu karteng miruan tu karteng saya ka sa solinga nira kudira daerah tu rumah itu tu yang tu ni faktau how aku kakas itu mi ufang how di rumah tu kudira how masanga kudira ida di patirang tangra ya tuku ya dia ku finauran au ya saihu tu mamasalak dia tagay mato asay to bisa wala itu tu mamanu kapah daerah ikalas sifa anira ya cicerai hamatayar ya ire ku taneng au nangra udira ku mamatayar isanga tura kirang ama anara atag ya mafkirai saya mangulu bikia ya saihu aja au ya sufu tu ma patatulungan ni fakciu mi faktau bunga ni ufang yang mi ya kira mi tok malu kaca cufel na ramasang kaca cufel ya ko cito ngai ni ra saihu mami ya sangdanan peninian atirai puninya ya dah nang tahu ka ayaw fawahan kuni hau fawahan ta lawas ni rahau patih ku sausi hau dia 20 pabutan hau patih ku ya ano ira ku kenai rahau atau kuninin apa teh nira hau atau kirang ku ya nira ta an awa aca ku kirang hau ngai itu furo hau papis tu ku itinya hau jaga mata ipa putar kita tul kurira hau kita tul kurira mata ini bingata itu acak tadetek kuninian hau ira ku acak tunian hau nai ta asin ta kunina hau maharak to tumirang kuni kami hau marto hau tumirang halu nini do na daong nira ucukis tu hau来下面弄到第老师要不要给他们再问问题一下？好。老师，我先问一个问题哦，我们那个奇美不是有一首歌叫《solo 岛》，是不是 solo 邓就是你刚讲的那个话？跟着是不是这个歌我不知道哦，很像有那种感觉。你那种的 solo 也许是因为那种要求的感觉了，就 solo。邀请旁边的青年男女，这样的歌是不是你输入？不是输入都输入了，你输入了，输入哦，输入了啊，你把输入了上，输入是滑下去啦，对，对，自然的滑下去才不会伤到那个树。哎，你滑下来的意思，输入，对，输入。好。好，其他老师有没有问题？其他老师有问题吗？好，没有。那李老师，那我们就下一页喽。好，来等一下，你刚刚也还会说主盖有2个门呢。Dosa ko fawahan ini to awa自在，旁边不是还有门？这个主要是很正，我的意思是很正。然后为了便于认知这个方向，所以我这边弄一个门。应该是很正很正跟这个对，很正跟这个都更还有饶还有主意思你做个安坤嗨。老师，我问一下，你那个撒瓮是不是有拼错？是不是 DAWONG？ 是不是？没有啊，撒瓮。你念撒瓮应该是。老师，你这边写 ENG 是不是 ONG？ 撒瓮，你这边是瓮。撒瓮是吗？撒瓮哦，ONG 才对哈。撒瓮都。个是。老师刚刚不是讲说明安问上来，就是有把我拉上来，是不是像我们现在所讲的上梁的意思啊？对。
丈量嘛哈，是，对呀、对呀、对呀、丈量。林老师，你写那个八叠是指哪里的位置？哦，四那是面八方那个墙啦，哦，墙哦，哦，墙，墙壁吗？八叠。对对的，墙壁，对对，墙叫八叠。哦，星系还有伊拉古能有学吗？那最早以前我们手笔也啦，手笔上梁啦，那用什么撒？对，上你梁。念读过啦？那么大我看赛dia ho. 看呢，还 Mga taay to ani niya itia iraku ya olah. Itia ya ho. Pagkaan to nini o ya matayalay. 跟他那个，请他们吃饭哦。当然上梁不用不好一点呐。哦，有点有加菜，加菜就是了。有最好料给他们吃啊。然后满汁之类的是吗？什么干？没有满字了，我们高阿姨没有满字了。哦，对，我们山上才有满字了。五福丁，法灰。其实平常没有吃到的啦，平常没有吃到的。平常没有吃到的。不一定哦。我马台安是吃红豆就很了不起了。有的时候哈，要努比把别人给你好米把做的发挥好，但伊拉个米西拉汉尼啦，好，不是西绕米西拉呢，大概几天就是上梁了。马巴那米烧西，我们都阿塞第二后，但米上梁时候，马萨拉都那个米西拉汉尼啦，弟弟那个不是西绕哦，西绕是把苏法湾都个西绕。这个把手给它，也许它是猪头、猪脚之类的，好，那因为这个腌起来，然后煮起来很好吃，古里面好猪脚、猪蹄之类的，好，到猪头这样子，完了嘛都阿塞，好。老师，我们那边的叫里拿路是吗？对了，里拿路安古拉，那个里拿路了，对了，里拿路。米西拉汉好，哎。di nalo ang gura misirahan ya zai ku sirao hao mi sa sirao ki so hao mi pasu fao to hao zai kia cira an so sirao to bu tui gura hao di nalo ang gura hao pasu fao ku sirao kira cao ke tara pasu fao hai rago你在个国曼谷pasu fao 懂吗？都是绕你烧烧，我是绕给你好，这个吉拉还能不是绕，它有一定的步骤。好，你把书包，我要你把书包给你好，我要弟弟给你好，萨拉跟什么咪咪萨拉弟弟跟咪弟弟给吉拉你啦，特定属于特定嘿，咪萨拉属给你好，萨拉跟属于特定kurang吉拉atau ya sarang你啦。好，对呀，那都呀，它的血跟里面的水分都会脱水出去嘛。然后大跟大家讲，当的米当，嘛都阿塞好，很喜欢这样。为什么？嘛当说过的跟米好，但早人米早过呀，早看的呢，早人米阿拉呀，血水啦。被煮够了之后呢，我呀，这里按的开心，我们是比慢的，我呀，今天呢，萨登纳西了都跟到呀kami mamaan，好，按照ya ke kurut kami好ya tayaling kami好，satu nas nang ratu matirai，kuria ya jauh kananai，好，maulah matu asaiti ya hukuman tu matirai，但ya sarang ni kami好，有mga tayo to好araf tu ko fantat ni kami好。Hendu isu mimi beli kupah laruma，好，把酒和在一起，但是还是一些温，不要烫，然后会煮熟的东西，然后可是还是温一点点，然后但生烈，但有没有第二个说米把还要给把说米把的sarang mi tang so kami好，itia ami yaksumi taring dia sirau isu di balulu dari dia kurang，把它排得很好，压下去，然后生烈，都给把书包完收，我来给把书包还能耐，其实么就把，
maulah kisuto maan ya sanakan sahau itu kan ira ko mihay to ya o miso shiro patamol tingra patamolan nila tura siraw akan no hapo hotso po tawla ya paki aku semara wawa ano hansa wah apa stop daw kumaan sa tawanan ay hakini sa ko niga tahu ko pi sanga tu materi asiraw lang ya pasufaw bi sanga anako salin kaso ako siraw no jogangan usa soalan no mi raw rai ma pesalak ko tu siraw dito maulah kuman Sisi pasufaw kuno taitong ay sa kumi pasufaw ay hao hai Ina dami ng karingku ya ulinalu alaw ko ni pasufaw ay tala tu i pasawari nga ila pasawari pasufaw ay hai hai我们三线的一地啦，一路都该在个比巴苏法那喊阿维古弟弟个啦，马萨西老都man han han malinalu to mga ito magkanyam sa ila sa ko pasawali tala dami na ni kan hanam kaya 1个月2个月的sila kaya sa je lang ay ho mata ko man sa tala to ko i pasawali nga ilay ko你pasufawan 比较黄比较好吃我们花莲的毛里拜后这人还好所以不一样哎uruma uruma kuno niya lo ay api sa silaw hai nan iti ay ho kami umang ko sa pisitel tu siraw mafanaga mo awal Pulo hai pulo mata alam ko pulo iman ano o adihay ay ano adihay tu sa kurang ano sa ho utsay kurang ho materi ho tira iya i cukup no rumah ho materi nira ta yamit matkaay tu asir kan materi tu tira iya i lebih niam o cauka kami ho ya sefi ho materi itu itira now o kamaroan o parah mamin itira pitang tangan tara o dia firalunan ho itira mahya dia lebih materi milias tu rumah好sa maura-ura hau cikai han sumikai pada 15公尺20公尺aja kira cikai ada bicumut cumut tu kira ya bala fe so mesti aku jadi ada ku lawan mai kira mesti kira hai itira mi materi dia masa takar itira ira aku takar itira materi itira ku sirau mamaan itira materi hau kiru-kiru materi itira sa ya kami hau ya sa tapak ni kami hau ira ko no furo atau tekes ko sapi stern yang mata asai ti hau pacak hanya dia padar hau pacak ni kira hau iki ura ko ala ansau ratu masa sawah lagi ni sagau maku ratu cai pisah sawah man ala tu yang ala tu titik kami stir hanya mata ram hau ano po atau mataya sa kumato asay sa urira ko sa stern mato asay tu siraw iraw 好像没有了，要下一页吗，老师？我看下一次好了。好了，下一次。对，因为下面还很丰富哦。对。你看那个改面，差不多了。那个最后一页那个那个盖茅草的，我的确是花了很多的心思，然后去一片一片的。你打开看看，下一次再讲。好，你看看，我给他看一下哈。老师，你说最后一页吗？对，那个房子最中间这个中间上面。这个吗？不是，还有一个有茅草屋的，盖茅草屋的。对，这个。我为什么这样去分解呢？它是一层一层一层的。你看我这边就有门可以打开了，对不对？那你看最前面这个，你看看为什么它是颠倒的哦？它是颠倒的，它那个梗要放在外面的。为什么？他就怕那个到那个茅草的前面太软了，
他用这个方式去顶它，会顶的比较外面一点，哦，不会垂下来，不会垂下来。所以那个老人第一个是用这种的，那短的最好就是用什么，就已经用过的用过的这些茅草拿来作为底，就这一排一路到后面就对了，这一排一路到后面都用颠倒的，它就是撑那个第二层这边的叶子会太软，会下雨的话会马上垂下去，所以他就会用这个方式凸出来，哦，他就会撑着哦。现在是在讲这个了哈，对，它的下面哦，它的里面呐，它的里面怕这个最下面容易马上垂下来，下雨会垂下来了哈。那个最下面一层全部都是颠倒的。对，最下面是颠倒。tapangan pula hao, tapangan no le。嗨，tapangan no le。哦，你可以用那个乳酪。什么叫乳酪？你发例子说不用的那个乳酪还没好，你可以剪那个比较好一点的，作为最底部都可以。你不要太长嘛。哦，会妨碍到后面再绑。最下面最底层的用这个。对，最好就把它颠倒嘛。把那个打发电的时候留下最还好的来当最底下做。对，这样才可以支撑啦，免得直接就垂下来。尾端才不会垂下来。还有tomato。Ito, maraw to ko rumiar. Ang sila to. 好，那谢谢李老师哈。那我们那个真的很感谢李老师。李老师下个礼拜是我们继续这个主题嘛，对不对？对。OK， 好，那时间也差不多了，那我们请那个吴老师来帮我们说一些结语。好，kita ci Li老师好的嘛，的hai ku cai ka kapana nu niam ani tenge tu matinu nu tato asan api batireng tu luma anu cai ka cat tu nu hai an sin tu ni chung quan sin ham sat ma chapu to saka kwap mi tenge saka anu cilai ari pai hau i tursen hatan numita korana pai ni ani Li老师ani ni hau sa aga ka apas numita anu cila sinci i hau karatar to ani ka ma amitaos ikasaupuan niyo hao hati niya sa gustuhan ako。谢谢。好，下礼拜在学校吗？今天会议下礼拜，对，我们下礼拜在学校哈。好来，那我们今天的线上讨论会议就到这边结束了哦，谢谢各位。晚安。